U najnovšim televizijnim magazinu u prilohu z poljoprivredi doznace jak še čuvajú urožaji u silosoh i preco to važne, a u vidzice i jaki še silosi počinaju budovac u kocure. Prinošime izvid zo znaukovej konferenciji pod nazvu Lemki Bojki Huculi Rusini, istorija, sučasnost, materijalna i duhovna kultura, ktorá še tih dňoch otrimuje na Filozofskim fakultetu u Novim Sadze z nahodi storočnici snovanja Ruskoho narodnoho prosvitnoho društva. Naštiveli sme i výstavu robotoh Endija Warhola u Novim Sadze, a u vidzice i jakše da jedni organizaciji i ľudze staraju o napuštenih psoh u opštini Kula. Televizijni magazin na nedjelju na 20 hodin.